bora dohot gerda. Berkami rok kamakelang. Kolong ni rohamu na itu hami. Sisa dalungun kita obar tu pertua inanami di bagasa tikyong. Sisa datangnya mata kita atau mata bertua di bata. Asam giat ditongos di kita seluna apul-apul na nasumurung asa tubuh di kita akar silas neroha. Jadi di bagasa seperti kinon akama diwak kamu hami di tangyangmu berhiti hatana uli saat metong tuhami seluhuna bonani hasudon talu mobi matu bo para nina itu ton hami betong bertangyang tu rupa di bata asam giat saat cuma hidup neta tua asa dulu pasti kamena harorani aksi uluan davok makan aja nalahan ni ikon JTV Dens jumpa nanti duluan tugi jangan irion asa horas mahamu naramata kotok kami bahoras mahami bona hasudon jadi tersingot ditupak nanang si bahasa tumuna akamang akaina nunga tunglas rohanami nakte suhudalo hami dope jadi asa horas mahamu jalukna bahoras mahami botima kita umah berdaktai. Dinalo jauh nang hoso ako Jesus batok doami urupan taho apulan taho tuk sorang do di kampung taho nang daon tahe si tujuh nang mau
kilong malasog ng parang hagalutong wala sana pasitiyo ko parang dituhani sa hapdori nagtubot talpiyang karawihan marang busang dolok tutorua parang lasiro hahanameon parang dituhani sa hapdori sa iingat parang dituhan mo manipang ari larang pergi kolam mo dan jadikan kumero hamu Tuhan di nampuna molumi malah masa kaparuh kilo malah sok kemarang agarupon malah sarang tasitiopo parang di Tuhan di sayok doi kurang-kurang kita masalah ya. Malah masak kabarong kilong malah sok kemarang hagalupon malah sarang tasitiopo parang dituhani sa hokdori nagbubun talpea karobeha marang busang dorok tutoruan parang asiro hahanameon parang dituhani sa hokdori naiingat parang dituhan mo manibang ari marang pergi kolom mo dan jadikan kumero hamu Tuhani nampuna molumi malah masa taparuh kilong malah sok parang agalutong malah sarang pasibiyotong parang dituhani sa hokdori Mamilit Jesus say Olohon Jesus manukudohotong duniahon dumatehon sa Tuhan Yesus ay torope ale ale na dihasiangano
Yesus Jadi bisa lima di Bere wa bere tarhuna mahal ki batoni buru mula jama jamuna hulana nami tarhuna keluarga besar patei tadi pada tikyon dinaro hami mata botok kamu jamuna tarhuna hulana nami cara maru timur ma ima inang bawa atong anu son hami tarhuna buru tu ada duka kita doh hami namar sekilang Mari jewa ka raja nabi ba dapat kenon rohai ma dapat tokang dang alai na adom kupatonan alai taunya ka kamu mahami gede mula tak kala bang iu sabje to ka nengro labta bana ka tukasu di hami teruk na yana komunon do sarhanami di hami namar hamarang ge pariban tu songon dia beno di harona dia ka raja nabi lama dapat tokang songon na para rohamu Pemberbahaya matawi mo tu hatta gabay hame ka waswato da kara mayud ataron dalan nani lawa bata kamu na to akati kero songoni bi harona bi di hamun kaluna taluwo bi hina na maharangi bol tungarong ko bay na mano kahatan ng loding ka bahasa rama ita yetong ina ma dari murati maraja nami songoni bi na sirhata paghamin para paduhan paturas marham mo dagang ko maham darun ara kumunon Bol tukkan rohai pada betok kamu. Dia kau bau humami. Kalau kamu tahu tadi waktu mari pak kau dengan yang. Asal kata tadi jo di sini jo ni boru. Kebetulan di horong kami amanami dia. Kata tadi jo. Dison rodo hami siap si maduani boru. Ima siaturi opo sungguh marabu bukasoy di hilala rohanami di bagasa patikyanon na doho dohami turut biar duka cita di pertua ni natulang nami nausari batu sialani dihamu raja nami hula-hula tong do tutu nang pihila di bagasan nama sabuk ni roha na tong do hita mado modate to nak nama tua di bata siala asi do holong ni roha nama dongan hita boy hita marna tapak di bagasan tikyon di bagasan tahi palsu sialani Gomos di persipta doho di bagi dorohana di hamuna saluhuna tarnumubi maka di hula-hulai lain nami pinoparni na tulang nami na usari maduon kuberek kami tutu di magasakahi pasok doha muna yun dengan kau Ima nah mangangga-anggabi na tulang nanyo na usay mago. Siyala nila'y kudot pa mo ng baw. Takas ni dulo mo. Naong madua tulang nanyo. Marpangido kami gomos. Tuha muna. Natutong dok. Mulos yan hami buru muna. Tok kamay lang na mga gapuda hami raja nami. Hata susu do tugar do nalahos pasapon nami ko kamu. Sialani diha. Somon hatang si dua-dua madokos siya mula-mula tukpa. Asabay damang magod ang mula-mula.
Laos Padomu Matu Sopa. Pagkamang Parwini holong nami mahani maradokok hula-hula namyo. Asabay damang mak. Gondang liat, asang liat. Liat perhorasan panggabiat. Bisa duhul na hula-hula nami na kinarikon din natulang namin na usari madoon. Damang magotan dia.
Abang guru namin, doon kakay bibiri namin, doon pinasuhabarak kami. Mulai ko tigulang makay to, akara buru. Dinaria rohamuna, marihite kokot do namin rohamu. Ima di pertuaw ni parumain namin dito, 53 ka bubol. Marihite chaning, marihang ilak ka rohamu. Laho mga leho nakahata tugas-tugas. Laho ka mga rupihami at kahula-hula muna. Siyang giya matutunan. Dulan na rin di bata di hamuna. Paso-paso na. Asa sinong na pinahamuna, gabi na yung sulan na rin. Siya kay bumagurang makaramit-met. Dapat ang roka akabi rin ang yung susunod roka. Siya ito bobboro, makabis ito bobboro. Dapat ang karedo makahamong puparan ni hamak kaburo namin mo sa karedo. Asa di pulian ni Hina namin dapat ang kasirasinduha at ari na nairo. Balga si Tutu, jalala sokha namin, mariaya na kuki namin, ibig kawak ay ako namin. Berbunga-bunga tangan namin, pasatamu pa sila kong gilihan. Hagiyak ma, dapat honhatan niyo Tutu na matok. Asa pinagkudur ma ito pinagkudur. Tusiya ang mga lakas sa luhuna, kaya rakon namin o buro namin ang buro namin. Tusi mahamu dapat terpersemulia. Ini sanare pedi kita udah. Hindi naman kami. Di na siguro namin maulor namin. Yanak kon ni hulor namin yon. Di na manipuri mahami atara. Boru beri baburu si materi boru batikyon. Asa jumpa ton ni itu atina otiu bina bina matu kanohatan. Baidama goda kitio laspadu melawa tu kata katanya. Ada dua baru. Rohata tua mata nomor 2 di bata siala basada holong nado pokong na pangaleo kikil hita ima di pertuau ni opu judiga boruna tahaulong yon isok kami ng jongjong sudena nakulan gorani protokol naki lungalingkap kami untuk songoni peroro nami akari hamu bonani hasutong na yung palitikyon ba marbabay ng mahamu mungkin ala di situasi do mababe na soro kadong namin lang palitikyon jadi isok kami nuay siya kami atas nama masyarakat desa Huta-Bulu do atas nama pemerintah desa Huta-Bulu turut berduka cita ima di partuaun ni Opu Judika Boru Nasari Maduo jadi pertulu sehari pesatani maduhana tu kamu yang nakon na ima yang nakon ni na dua-duata na tapado-pado papalikikyon. Sidono namin tu hamu, sadaro hamuna. Ate, ima di paborhat ni na dua-duata palikikyon. Lumobi ma, ditulang namin son na makabaluon. Sidono namin, sanga pet kamu, argay hamu, haholongi hamu, nun na dua-duo. Salah na naman martikribini di keluarga ibe. Mamikiri, akasudi hamu akapuparan na tudulan nyari. Jadi sidono namin tu hamu, sada hamu, jala haholongi hamu. Untuk peri pangarap tok kamu, kaya nakon na, ba pinomak na sehari sa minggu, komar telepon tu hamu tutulang on. Asa terhibur rohana, unang gabi, masak mamikiri, na tulang na parjolo di alap wakta palitikyon. Lumobi mani leku si labalat eh. Di bulan ni nyon, na dua tahun ni pagidon namin itong si dapot rokap ko niya ko rakap. Mugabe rokak mo madua ate lera di budian ni natulangon ala bigi kami tak kasih buat kamu ala ni lekuro benda gabe warna sari madua natulangon anggo dumar sotok dengan leku mungkin nasa rumah dua be warna te jadi sok ni manang tulak ko te kung naburdua te foto kami do tulang gudang biak kasih solhok akka nama kolong tulang nama bain hata nau di hata na ring tulang be salamon memang kebutuhan takas tulang ba kamuday do mangula do tulang di pola anggur ni tuhatay jadi tukso sa dia pihata na fasata itu tulang lebih umalo tulang selama sila pona do tulang di desa tahun lumobi ma di hulat ka HKBP na dong di
Desa Huta Budon. Parbepir asarono nama sodok ni dua firma poki bahul ya pasalongan firma to dimuna nasa sultan luju matong yang go pangomoan. Madudu. Balik tok pagabe ma kubadak ko sa doluan. Ari muna dohamu nama hamarang di sudena. Molduk takas dohamu masih paululuan. Saat isolu mahasa batu batean. Nunga saat hata na ulihatan naringgan. Siya sude hula muna. Nama kolong yamu. Rori sude na pasahaton hata na ulihatan naringgan tuamu. Saat pamu oras dalagabian. Buti masih rono nami. Apa pande nami? Ano ko kami siguro ito? Ito dua firma poki bahul kesalongan. Firma to din yang sudah selalu neon lekon buju menang kamu. Madudu. Ano katamu? Oke bang. Ima pasal magdon ni ibato kanyo. Senama mukasam to kalu diko. Totong budi bega sama seberoha dok kami. Pot to di hamu hatanda jodo na dok silalam ni huruf silalam mek to. Nabe dangarong na marugutugut. Nabagorang satu na tuwa suliban na seberoha. Atong paridima di hamu siraja na kom nami. Di saluk na hatagabe hataforas sa tabasu. Na pinasaan na kan marongiroha di hamu siraja na kom nami. Tukus may tukus muna, ay dia bingam muna toka ari-ari na mangutong. Asang giam ma, toka ari na mangut, ya kahorson ni rohamu, malum may mariditi paso-paso di bata. Atong sinuron nami ma, dihamol sa lukma, sila din ang nami, asa toka ari na mangutong, dibulian ni ibato nami on, nung nabalgat yang dirumabal gamat yang isobo. Gabi on ibato nami on, titir maranak titir marbor, marpokus anak, marpahubur siya, marpokus anak, marpokus siya buru. Dia mo salud na paranna. Tuwag ka rin naman yun, sa unggali mahu paranna akan ang poso. Matutu. Asa dia takkan naman yun, sasa isulo masa matutuyan. Masatami hatagabi. Padipuli ni ulat na ibang isang senador. Jagar mahu madsalo hagabi yun. Jagar takkan naman ito, madsalo akan mas pausa Tuhan takkan naman yun bumutima. Matutu. Asa apaham manauli. Nak sa pulubito ba, juga di sa pulubi. Tatapaso hatagabi. Naksaat ko hadir muna di bagasan senador. Dukos sa mga tuwa. Iboto namin yung takas may apoh mo. Mark to na di jawa. Matutu. Orsa. Jela hita na mama. Di mana ati Maria una raja nami ya paso na pinasa una Tuhan ka derem api na di pasupon na ito jera nami asli marani tu sa di pastu ang matutu lumuwi ang tangdiku kapara ni tulakko asli marani tu api na itu pasupon na ito jera nami tutunan na duhto na ngori ata paso na gasak mo segundo mau matutu Dihamu hula-hula na sa hula-hula na poso o hula-hula na madua. Kerajaan namin, upay-utihuk mulai siya nasubot. At patohan muna ito kami, bona ni Hasuto. Nung risong na manabo, josok sa mga marsuan. At pasugabi, di pasata mo tuhan sa luhun na yan ako muna. Ang giyak na. Di budian ni day ng naong jumuloon. Di pasahat ni Batama suday at pasugawin na pinasahat muna tuhani bona ni Hasuto. Asa jupang maso dohonok pusong na irok lihatag na dua-dua. Asa harbangan may dala tuhuta bala dugmayang godan tijabu. Hata pasu hata gawin ako pinasahat muna huwag tuhan may saha martongan ni Jabu. Matutu. So manima hata pangapos siya kay bona ni Hasuton. Horas mamu hula-hula nami, horas mahay bona ni Hasuton. Siruputi mahami ang karagan namin. Gabi ang matar oras tator cuma tarta. Ulalap,
Kamaruhan magmulati tumata ng matuli bata. Jadi di somahami, naho manggupuni, ulaw tohot totongani itongan niya naman. Asa di ba niya magpadinami? Abi. Ay manahopar tu si asa nagyat kami. Kutang mula-mula, kutang magliat, satu hasa-hasa, kaya damang mana tipok-tipok.
quwwata lumamiri opundoli. Kami urupi hamu kami di dalam mereka dari pasal petikyo mereka dari tasya nomor 234. Ikon mate, ikon magasibuhi. Nama ngolu ikon mate asa tudenggan lusi. Nama ngolu ikon mate, asa tudenggan lusi. Dari ngodo gabe pakai jala ikodo malaki. Dari ngodo gabe pakai jala ikodo malaki. Asa sogot bakiti tuhasa ngapun nai. Asa sogon bakiti tuhasa ngapun nai. Lagudang biamangin ang sigaw ng mami. Alaon na perpudi hita rakdo ina nataholong yon. Songon nami ala aktipiat dope inangon songon punguan. Dinongmoro bilangan ni punguani sebelum tataruhon inangon tu paradianan persatok kinani songon edde manang hata perpudi siang kami pinangon kuanon nami dok jala dison buat kami tong sipil ni todi nang songoni akka dus ni rohanami di akas tatel nami di punguani sanari di pasaha na jati. Songoni nang siyan ina sada dohot ina dua. Mereka stasiun nomor 224 saya naik. Yesus Kristus nung ngamate alani mangudwal. Yesus Kristus nung ngamate alani mangudwal. Sikop tua di berade ipelas tu rohakulau. Sikop tua di parade ipelas rohakulau. Manarikon pedagangan madapot ton asangapon. Manarikon pedagangan madapot ton asangapon. Madapot ton Yesusi ay malumuna tusi. Madapot ton Yesusi ay malumuna tusi.
hiti kuar ni debata ama dohot kuar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do kuar ni todi barbadia amin nunga tarbodut hamatian tubagasan hamonangan jo hamatian di dia sorokmi jo banuatoru di dia hamonangan mi alai dosa ido sorok ni hamatian di bahini mauliati marohanami tudi bata na mga lehon hamonangat tuhita marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus martangiang mahita ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang nung ngadilihon hona mo Tuhan Yesus Kristus tu kamatian alani dosa nami jala di panguduhodo ibana asadapotan hatikora Tuhan keduban kami asi marohang dihami saya jari jala apuli mahami asaw nang madili hami alanong di juhodongan namion patugu mahaporsyaw nami jala pabengi marohan nami magkirim di hanguluan sugot asaw nang mga dungi hami songon si bilibigu naso tumadaho naso marpat kirimoni saytay ti marohan nami duho ay hodo si pangapol jala kusan nami na marsikat tung tuhodo kami sahat rodi hasusudan ibokal nami amin dihita saluhut na paado-pado bakini inang na hinaholongan ni Rohata di bagasan Tigyon tentu molomar sirat kita sian na hinaholongan ni Rohata pasti kita merasa sedih karena kehilangan seorang mama di tengah-tengah ni keluarga. Alani na parjolo na ikon tonahonon nami tuhamu keluarga. Alaliling dua mangot dipakai di tengah-tengah ni joro ni dibata gabi na bosona. Tentu ido nang disaburhon nang tuhamu agay anakon. Na perjolo dang arong bihubungat tatuin namon. Ido ning dohonok ko. Kotakas dui. Jadi nakinhui da sungod dia papel muda ngapala sungod padita si majukta kiyaon wang ido ning dohonok ko. Maralo do nabi nahem munaon hubartu irpepe ni huriatta. Alay dang kapala si dohonok ko biru pani ala hugo todo amangon salilingon. Na poso ni debatado di bibel teipe ang gunung nga mati tidak ada lagi hubungan kita dengan dia alani mo lo sa itabay doek ka na maralo tupuda ni debata na sutakas do bisa sitong nay taatu si ahadong ngolo dohot kamatian huboto kami do parsirangani karena mama ini selama ini berjuang dengan sungguh berat laho mapartahatong kamu alay edit TV madok uju di nguluom ma dang uju mati rubani pamasukon hebeng tu dia tubatang itu adalah poda yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah ni bardalanan ni ngoluntau ay nunga ditaluhod di bata marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus hamatiani dan kita akan ketemu kembali alay isi do naman temu na takas manada di bata di tengah-tengah ni perdalanan ni ngolu alani do hatani di bata laho paingotok kamu ubili do sian Jakobus bidusada ayat 12 martua do halak nama nao di pangujunani ay dong tau ibana jalaon na matupal hanguluan naong pinarbaga-baga tuwak na holong roha di ibana ima sahak saliling manguluhita di Portibion pasti saya lupat do agka pangujuna ido pangati pasori di ngolu ni hita si ihuto Tuhan Yesus Kristus rodo las niroha di balik ni las nirohai ro nang arsak niroha ngangon lahu mempertanggung jawab kok kamu agka iana konna dia begitu gigih berjuang untuk mempertahankan agka ianakon
Alani ido pada saat ini Tuhan telah berkehendak lain. Tuhan telah memanggil mama yang kita kasihi. Alani songon halak na porsea nasa jolma ikom mate ikom mago sibuki. Dan adok kita narono ay tuingan anon naso mati. Au be ikon radi duau. Paimakon pajuwon ni Tuhani. Alani molo tapa ado pado. Loa sau asalau tu Jesus ku tunod. Loa asalau tu Jesus ku tunadang. Ay malungun dorohaku madapotot debataku asa dilambung na au asa dilambung na au. Ay malungun dorohaku madapotot debataku asa dilambung na au asa dilambung na au. Sai diramoti Tuhan di batamaho, lau ruar dohot lau bongot, ola nion rodi saleleng nileleng na. Amin. Di hamu boru nami siap-siap yang kamu lama Mare deta sia nomor 125. Holong doroha ni debataku totong rohana totong jauh. Holong doroha di debataku, tolong rohana totong dia. Mari ke Yesus anak naik. Kali mo tahu di bayan dosa na sa tarban maluwaa. Sotarbain maluaa. Hindi hudak kulong niroha ni debataku totong jauh. Dirahiri hudak tolong doroha di debataku totong dia. Cepat dikit deh, cepat dikit. Sonang mamodom hona matuai. Namaradian sian ulauni. Nani ulamu di hajol maun. Jalanan mangiut ho tu surgoi. Nani ulamu di hajol maun. Jalanan mangiut ho tu surgoi. Ale mayur boru si majutak siatano do parmulani dagingmu mula may gabitano. Alay Tuhan di bata na manopaho dohot Tuhan Yesus Kristus nga paluahon ko siya dosa
Doktor di parbadia na majuho tuhang uluan na sorasuda. Ima mangaramoti orbu ni bakempay maro ari parpudi. Martua doa kanamate marhite-hite tuhani ola nion. Ninna toddi. Asamaradian nasida sian akka ulauna. Ay namang yutu nasida do akka na niula nasida be martangiang mahita. Bata amanami na di Banua Gijang. Hodo de bata na punahami ro di suding olunami. Sailehon mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha kami paimahot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saha tutangamu matod dinami doho daging nami. Asa unang lilu kami di ujung ni ajal nami. Sailehon matod di mi manugu-nugu kami. Asa diramoti kami. Molohubulu sami rura ni linggoman ni kamatiani. Asi maroham. Say pamasok mahami sogot tuha sonangan na sunding gani. Amen. Kinasama tu keluarga. Madabutano songo persirangan marhiti hata ni di bata. Siang tanaman. Suang mangulu bainoni Tuhaku. Haleluya, haleluya. Suang mangolu mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang sa pinarbalia maguarmu sa Roma harajonmu sa isaw maromo di Roham di Banua Tungong songon na di Banua Gijang lehon matuhami sa darion panguluan siapari sesa manusanami songon panisanami di dosa di dongan na mardosa tuhami unang nami tumihot tu pamujunan padua mahami siyang pangago ay horuna puna rajaw dohot kagogon Rolia sangapon sa liling-liling na. Amen. Asini rohan itu kata Jesus Kristus. Dohot holong siya di bata ama. Dohot parsaora siya tod di parbadia ma. Na mga ramoti hamu sa luhut na. Amen. Mari di mahita alas ditutup.